Saya ada pelanggan international, katanya dari Scotland. Hello brother, how are you? I'm good, thank you. What's your name? Sean. Sean? Last time you have come, right? I did, This yes. second time. Second time. Okay, my nasi lemak quality? Fantastic. Fantastic. And today, you try this Alaska king crab. Again, Alaskan king crab. Right? And then the first time also, Alaska king crab. Same thing. Okay, and then is it juicy? Very juicy, very Yeah. fresh, very sweet, Yeah, and very filling. very filling. Yes. Okay, maybe you can tell all other people from Scotland, maybe Australia. Anywhere can from try. Europe, anywhere from Scotland, Yeah. from the UK, come over, try lobster JB. Yeah, Nasi lemak lobster JB is the best. the best. Please come over. This second time. Second time. Thank you very much, Sean. And I'll be back again. Okay, thank you for you. support. Take Thanks care. for support. Thank you. From Scotland. Okay, baik, thank you. So kalau kita ada orang baik bang, terima kasih banyak bang. Okay, dah kita ucap terima kasih pada akak juga Kak, terima kasih banyak kak. Okay, baik, terima kasih banyak. Dan kita ni ada Abang Halim kita yang isterinya 2. Saya pedih mata saya tengok. Abang Halim. Ya, saya. Ya Allah, Abang Halim. Wow. Seminggu 2 kali 3 kali makan lobster, makan king crab. Okey bang, apa rahsianya bang? Tak ada apa tu, tak ada gaut bang. Jangan takut kat abang. HW Beauty Herb. Sangat-sangat tak ada gaut. Kalau anak ambil ni takkan jadi gaut. Boleh Betul. dapatkan dekat mana Abang Halim? Dapatkan abang lobster boleh. Ya. Dalam live saya pun boleh. Kat dalam live pun boleh. Boleh. So pastikan ori ada hologram dan Betul, chop juga. chop, betul. Ini barang baik. Saya kena maksudnya dah 5 botol Abang Halim. Betul. Oh sedap Ya, bang. Sedap baik. ya Allah. Baik ya Allah. Gaut hilang. Gaut hilang. Kalau anda Okey. makan herba tu gaut hilang. Abang Halim. Jangan So takut. untuk diorang yang nak mencari perabot murah-murah, Abang murah datang dekat HR bundle. Bundle betul. HR bundle bang. Betul. Baik Abang Halim. Terima kasih banyak Abang Halim kita. Sedap. Sedap. HW Beauty Herbs. Okey. Dan kita juga ini ada dari mana pengunjung? Alamak. Dari Kita Palembang. dari Batam. Dari Batam. Kita ada orang Batam ini ya. Okey, baik. Okey, so kat sini Mak Saleh. Okey, jom kita salam dengan brother ni. Terima kasih banyak. Ni balik mana ni? Balik Sarawak. Balik Sarawak. Nang nyaman? Nyaman. Bang, boleh tak cakap dalam bahasa Sarawak, bagi tahu orang Sarawak? Nang nyaman. King Crab. King Crab nang nyaman. Nang nyaman. Baik bang. Terima kasih banyak Okey, tolong check sekejap dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tekan button follow. Tolong share dekat mana lagi kalau bukan nasi lemak lobster JB. Ambil gambar, abang. Serta Tropika. Boleh. Jumpa lagi abang lobster.